Kadang-kadang Yesus nasabihan, kadang-kadang sa rin Yesus. Ya, sanang kasaban kumadati sanan, kanaw misi sa takapon iswang samayan. Kinarahingan abantu iswang kerjaan surga. Kaun sikaw dat kasaban bayno, tukat ilang busi hait kapugyang pay kagung maya dat kay sisan dat sambayang panambarasan panatalanan. Kaun sikaw nagit dat piramutan dahay, hingga na pa kayo ng dahay nga alumis piramutan gisambat itinapot panambarasan da oretan boros-boros nga amu arubat da otor mo dahay. Pengka nagiot ay ginawa dahay nga uhupan ni hay gisampot otori mo dahay ti miyampay asa nga ginawo miyampay na ginawo di sumimban miyagal di pakyanuan. May no onwide kalidasan ni hay ngay gisambot iring nga manak no kasimbayanan umadahay dadamat ay magyampay isuang got kasisan sambayang kasoban na bayan. Tina sambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Umasukod asanang kaswabon insan po kumadati insanan parikatan dati orarew dati kumakin orahingan to kaswabon bayan nga kan to kakagud pati lombus isuang dot kasisan waya dot buruon isuang panatalayanan. Tadaw do bayno duon hopo do mapat tadaw tulan ko talo. Ay arukay na dahi bulan 3 o higit. Kandet papapuro gagam nunu na ginongoy dati nahi na di bulan 3 di taon do bayno. Pwede kailihan na parili kam akara pwede narilig. Tulo na po panambarasan dati kaswabon na bayno nga pakyanuan na kinarahingan. Kubasan iyati makiano bo nga kaswabon po bayno hom isood ay pagangatan milan nagiboros na kapailan kumadatid haro hiot pakyanuan na kinarahingan. May dati imbulayan no kumakamoyan nila pakyanuan na kinarahingan. Ay lan natin isyon it manahak berkat tumanu dot karahian daw muntok ko insana nit atari mo dati ikahaharan dati. Inapahit patabilang da suway nga ikamoyan dot irine bobos at ponting nga bahagyan na kinarahingan. Pinapakitad ay kapiyaan right ko pakyanuan idi isyon pa nga makianod man dati patahako kumadaw isa tontok di paimbida-bida mantad ko insanan ititahak di siya kumadati nunudiri iri na po nga ikamoyan dat persapuluhan mantad ka tutudok ka kinarahingan inapadi persapuluhan idi nga numanta ko pagulyo numanta ko patahako kumadisyo miyagali nilanta ko mantad po dit nakatalib zaman Musa gisamot timpu dati dot bayno.
Saira na po pinapay do kinarahingan di tulun-tulun da Israel mantada Mesir asilidat isa ot kahaharan di alumis kuma kinarahingan sendiri isiya na pa nga minanudok kuma diolo dot pengkukuran nangku dot papatumboyo por sapuluhan mantad ko i kahaharan diolo isuang montok dot pelayanan isuang nakaba. Iri na hit isa a persembahan dot pay maha-maha istimewa montok dot buruan isuang na pelayanan. Pira-pira diolo pira-pira hit olu ikinarahingan na sanganu patut teman guno montok dot kebentugan da kinarahingan. Ina pay persapuluhan ini nga nakata bilang montok dot manguhuk di pakaraja ngai hingga iala na padinga papaindalan da pelayanan iswa nga kaaba. Irinet apatut to anuan montok dot ina tarimo na kapagulu mantadidit na tarimo ngai diolo miampay ina pahit titahak idi nga moydad kabagal iswang got ay nuno na pahit kasusukopan ngai montok ko manguhuk iswang pekerjaan Injil antakan dat timpu di. Kinarahingan na po ay mati siya manugat dati dot akuri kamantadidit pagkino ni siya. Kamuhin na po nga iya di na paginumum iya di na. Kinarahingan okon ko makiano tay ko manugat mantadati dot akuri kamantadit pinakiano di siya mantadit tulun-tulun daw di nakatalib timpu dati do bayno. Ina pa ititahak kinarahingan kumadati nga okon ko mingkuri suway ko gumayo mantadidit titahak di siyo kumatulun Israel di nakatalib. Jadi mantakan pada di gunaho i komenda logic it apatut nga ilo na pada di patahakon te kapagulion dati kumakinaringan nga ada di harakomoyan dat mingkuri okay? Mano didit berkat dati kinarahingan kumadati aku muri sakirod ya kayo higa bulan sakirod ya kayo higa bulan ino po hit awal tahun persapuluhan na po nga 1000 tentunya nga